Yes, ikaze nanone nshuti bakunzi bacu hano kuri Ibakwe Media TV. Reka nongere mbasuhuze mbahe ikaze ndetse mbifuriza no gukomera muri ibi bihe bitoroshye. Turi ku munsi wo kuwa kane tariki 9 Mata 2026 ni umunsi wa gatatu w'icyumweru cy'icyunamo n'icyumweru cyahariwe kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri Mata 1994 ni ku nshuro ya 32. Reka mbabwire nti twibuke twiyubaka. Muri ibi bihe rero byo kwibuka abanzi b'u Rwanda bo ntibahwema ntibatuza, bahora bavuga ibyabo, bagoreka amateka y'u Rwanda bakayavuga uko atari, ndetse n'abasebya u Rwanda hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga ntibabura. Turaha rero nk'imbaraga z'u Rwanda nk'urubyiruko kugira ngo tubacubye cyangwa se dutume baceceka, tubabwize ukuri, tubahe ukuri kw'amateka yacu yaranze igihugu cyacu. Amateka rero ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda tutifuza ko yakongera kubaho ukundi. Birumvikana cyane rero, reka nkubwire ko nk'ubwo ngubwo muri ibi bihe bitoroshye abarwanya u Rwanda, abasebya u Rwanda bo ntibahwema. Mu gihe u Rwanda rwibuka jenoside yakorewe abatutsi, Kongo irasabira ubutabera umuryango wa Habyarimana. Reka nze mbabwire ibitangajwe na Minisitiri P.Muyaya, ni Minisitiri w'itangazamakuru n'itumanaho, akaba n'umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka nze mbigarukeho murumirwa cyane. Hanyuma turibanda cyane ku makuru yo kuvugwa ku mutekano ku butaka bw'Urasirazuba bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umutwe wa M23 uri kubyina intsinzi idasanzwe ku mirongo y'urugamba muri Kivu y'Amajyepfo. Turibanda muri Karere, aho ku munsi w'ejo twabwiye ibice byinshi akangari, reka mbivuge gutyo, byafashwe n'abarwanyi ba M23. Byifashe bite muri ibyo bice rero byo muri teritwari ya Karere byafashwe n'intare za Sarambwe? Ndaje mbabwire ibyo ari byo muri aya makuru 5 kuri 5. Hanyuma turanyarukira muri Uvira, haravugwa amakuru akomeye cyane ndetse mabi. Hasohotse raporo leta ya Kinshasa yashyize ahagaragara ikomoza ngo kwihohoterwa ryakozwe ngo n'abarwanyi ba M23 igihe bari bafashe umujyi wa Uvira n'inkengero zawo. Ibikoye muri iyi raporo ndaje mbagezeho 5 ku kandi turebera hamwe ese koko n'ukuri guhagije gufite ibimenyetso simusiga. Ibyo byose muraje musobanukirwa ahangaha muri aya makuru. Hanyuma rero ikindi tuza kuba twibandaho, Tshisekedi yongeye kwigamba kuyobora iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri manda ya gatatu. Ni mu gihe kandi impaka zikomeje kuba izango turwane mu banyekongo, bavuga ko nyuma y'uko Perezida Tshisekedi mu by'ukuri kuri manda ye igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kibashije kongera kwisanga mu gikombe cy'isi, ngo rwose birakwiye ko yakongererwa indi manda. Abandi bati oya, ibyo ntabwo ari byo, ahubwo Tshisekedi naveho. Reka tuze turebera hamwe nawe mu by'ukuri ibyo atangaza nyuma y'uko amaze iminsi ubwo yahembaga abakinnyi b'ikipe y'igihugu ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Rwose ngo yababwiye ko ngazisubiza ibice byose M23 yigaruriye. Ndaje mabwire rero ikindi ngagiye gukora kugira ngo yongere ayobore iki gihugu mu yindi manda, mu gihe abadepite n'abandi bakomeye hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeje kwamagana icyemezo cye cyo guhindura itegeko nshinga byaviriyemo abarimo nka Bahati Lukwebo kwegura muri Sena. Hanyuma abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aba ngo bari kwicirwa kurwara nk'inda. Loni iremeza ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi bakomeje guhoterwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndaje mbabwireho mu gihe kandi muri iki gihugu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kwanga kwakira ingabo zayo za FARDC zari kuwe na AFC 23. Baratanga impamvu yihe? Reka nze mbibabwire. Turarebera hamwe iby'icyerekezo gishya mu gushaka amahoro arambye mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'uko hahindutse umuyobozi w'ubutumwa bwa Loni MONUSCO hariya mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu rero Umunyamerika James Wan uri mu byimbo by'uwahoze ari uyu muyobozi wa MONUSCO mu Burasirazuba bwa Kongo, akaba ari we rero mu by'ukuri Keita. Ndagira ngo mbabwize ukuri ko rwose yamaze gusimburwa n'Umunyamerika James Wan watangiye inshingano ze ku mugaragaro zo kuyobora ubutumwa bw'amahoro bw'umuryango w'Ubumwe muri Repubulika ya Demokarasi
Demokarasi ya Kongo. Reka tuze turebera hamwe imigabo n'imigambi y'uyu mugabo tuyikomozeho. AFC M23 yamaganye leta y'Kinshasa ikomeje kugaba ibitero ku baturage igaragaza aho byagabwe n'ingaruka byagize. Imasisi murabizi biherutse kubera ku musozi wa Mongaliyema mu ntangiriro z'uyu mwaka niba atari mu mpera z'umwaka ushize. Ku uyu musozi wa Mongaliyema hori muri teritwari ya Masisi ahazwi nko kuri zone Masisi hiciwe abaturage batagira ingano bashyinguye igoma twabigarutseho mu minsi yashize. Byongeye kubaho rero Masisi drone ya FARDC yangije byinshi mu gace gatuwe cyane Kanyabyondo. Turaje tubirebere hamwe tubive imuzini muzingo muri aya makuru. Hanyuma rero abashinzwe umutekano b'u Rwanda bifatanyije n'aba Mozambique mu kwibuka ku nshuro ya 32 muri Uganda. Umwe mu bakomeye cyane yitwa Dr Mukasa Mbide ngasanga u Rwanda rudakwiye gukoraho ingamba z'ubwirinzi rwashyize ku mipaka mu gihe rwo rwiyemerera ko ruzabikora mu gihe FDLR yaba yasenywe. Ese u Rwanda rukwiye gukora ingamba z'ubwirinzi ni cyo gihugu kibaho kitirinda? Ibyo byose rero uyu Mugande yabigarutseho ndaje mbabwire gatanu ku kandi. Muri Kenya amabandi yahengereye umusenateri agiye kwiyogoshesha aramuhondagura mugira intere ndabibabwiraho. Muri Sudani y'Epfo Perezida Salva Kiir yirukanye Perezida w'inteko ishinga amategeko ndaje mbabwira impamvu yabiteye. Hanyuma duhita tunyarukira muri Chad mbabwire ko Minisitiri Olivier Nduhungirehe ni Minisitiri w'abanyamahanga w'u Rwanda n'ubutwererane yashyikirije Perezida Mahamad wa Chad ubutumwa bwa Perezida Kagame. Ese niki gikubiye muri ubu butumwa? Turanyarukira hakurya y'inyanja ngari mbabwire ko Perezida Trump yigambye kwemeranya na Iran agahenge ibitera ariko birakomeza. Reka rero tuyave imuzini muzingo gatanu ku kandi mbahe ikaze. Reka kandi mbibutse ko binoroshye cyane gukomeza kubana natwe hano kuri Ibakwe Media TV ndetse na FK TV News. Ni subscribe cyangwa sabone ubundi bindi inshuti bavandimwe nta kindi musabwa uretse kubiduharira. Reka mpere ku nkuru nziza ituruka mu gace kitwa ngo ni Tushunguti. Ni umujyi muto witwa ngo ni Tushunguti. Uyu ni umujyi uherereye muri teritwari ya Karere ni muri Kivu y'Amajyepfo. Aha Karere hamaze iminsi havugwa imirwano nyabuneka aho tariki 7 Mata byemejwe ko M23 yafashe agace kitwa ni Tushunguti kingenzi cyane muri ya teritwari ya Karere. M23 igafata yakubise cyane wa FARDC ndetse cyane na Wazalendo. Iyi Wazalendo iyobowe no witwa ngo ni wiyita murabizi ko niba umuzalendo ari generali afite ibeti rya generali ntago ambaza ngo yari kuyehe usanga ari autoproclame witwa ngo ni generali Kirikico niwe wari ufite abazalendo bahanganye na M23 hari ya Tushunguti bakwitwa inshuro bicwamo abagera kuri 22. M23 igenzura Tushunguti iryo ifatwa rero nk'ingenzi. Tushunguti ndajya mabwiza ukuri na hano ingenzi cyane mu by'umutekano muri aka gace kuko ngo ni nk'urufunguzo rufasha mu bya gisirikare rufasha kugenzura ibigenderanire cyangwa se imigendekere y'ibikorwa bya gisirikare n'ubuhahirane hagati y'uduce dutandukanye twa Karehe n'uterere dukikije ikarehe. Ngo kwifatira kwa M23 nko amakuru bigaragaza bishobora guhindura bikomeye isura y'imirwano iri kubera muri Kivu y'Epfo cyane mu duce twari dusanzwe tugenzurwa na Wazalendo bafatanyije n'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Hanyuma ubwo ngubwo M23 ku munsi w'ejo twabwiye ko yarwanye inkundura ku munsi w'ejo bundi irwana bikomeye igabwaho ibitero yivuna umwanzi ifata uduce tugira tombe muri no teritwari ya Karehe. Twabwiye ko hari ibitero cyangwa se hari imirwano ikomeye yasakiranyije M23 ndetse na coalition ibera mu gace ka Lumbishi. Imirwano isakiranye impande zombi ibera mu gace ka Katale ndetse na Tushunguti yaje gufatwa muri teritwari ya Karehe. Ihuriro rya Kinshasa rero rigashinja M23 kurenga ku mategeko mpuzamahanga agenga intambara cyane arengera abasivile rikavuga ko ibikorwa by'ifatwa ry'ibice bifatwa nk'ibyaha bikomeye. M23 ku rundi ruhande ubwo yarwanaga igafata utwo duce dutandukanye ubwo urutonde rw'uduce twafashwe nagira ngo narwo mbanze ndubabwire ndetse biragaragara ko duce twafashwe nyirizina mu buryo bwuzuye. Ejo tariki ya 6 Mata birumvikana ko niba uyu munsi turi tariki 9 tukaba turi kuwa gatatu tariki 6 byari kuwa mbere niko byari bimeze. Tariki 6 byari kuwa mbere nibwo M23 yafashe yirukanye ingabo za leta mu duce twa Bishaka. M23 yafashe agace kitwa ngo ni Bishaka, ifata Chambombo, ifata Katare, Kafufula, Katanga ndetse na Kaziba.
two muri groupement ya Ziraro muri territoire ya Karere ni muri Kivu y'amajyaruguru y'amajyepfo nyuma yo kwirukanamo abo ku ruhande rwa guverinoma ya Kinshasa. Aka kanya rero icyo naringamije kubabwira ntago ari uko imirwano yongeye kuhabera, ahubwo nuko ituze ryagarutse ndetse abaturage batangiye kumva ku cyanga cy'umutekano barindirwa na M23. Ubu aka kanya rwose abaturage bari muri groupement ya Ziraro baravuga ko nta saso bari kumva, nta kibazo cyo rwose gihari. Urujya n'uruza rw'amapatrouille y'abasirikare ba M23 hano mu duce twa Chambombo na Bishaka na za Katare ngo riri kugaragara kandi ngo baratekanye nta kabuza. Icyo rero nicyo twavuga ntitwanatindayo. Muri Uvira rero ibyabaye byarabaye. Uvira hasohotse raporo leta Kinshasa igize cyayisohora raporo ikomeye cyane ngo kwihoterwa ryakozwe n'inyeshyamba za M23 igihe zari zafashe umujyi wa Uvira n'inkengero zawo. Ngo ni nyuma y'ubushakashatsi bwimbitse Minisitiri w'uburenganzira bwa muntu Samuel Mbemba ku wa 2 tariki 7 Mata yashyize ahagaragara raporo igaragaza ngo ihohoterwa bivugwa ko ryakozwe n'inyeshyamba za AFC M23 igihe zari zarafashe umujyi wa Uvira n'inkengero zawo mu ntara Kivu y'amajyepfo, bikavuga ko rero ngo zashyigikiwe n'u Rwanda. Iyi raporo ikagaragaza ko ngo abantu barenga 15,000 bapfuye. Abantu 15,000 bapfiriye hariya muri Uvira mu mpera z'umwaka ushize. Bamwe ngo baguye mu bitero, reka wenda tubisome ahangaho uko biri. Iyi raporo igaragaza ko rwose hapfuye abantu 15,000, bamwe bagwa mu bitero by'intambara, abandi bapfa kubera kubura ubuvuzi. Leta ikavuga ko ngo abagore barenga 14,400 bafashwe ku ngufu muri ayo mahano. Ibi ngo byatumye abantu barenga 1000 byibuze ndi kubona ahangaha bagaragaza 300,000. Ngo byatumye ngo abantu barenga 300,000 bafa mu byabo bahunga intambara, ngo kandi abana barenga 12,000 bahagarika amashuri. Minisitiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akavuga ko muri icyo gihe ubwo n'uburezi nyine ubwo ni minisitiri w'iyihe departement ntago mbiza ahangaha, gusabira koko ngo ubuzima bw'abaturage bwahindutse urugamba rwo kubaho, cyangwa se ngo habayeho ibisasu, kwicwa, urubozo, gushimutwa, gufatwa ku ngufu n'ubujura, bituma haba ubwoba bukabije. Imibare ngo irivugira, abantu barenga 15,000 barapfuye, abarenga 3,000 barahunga, naho abana barenga 12,000 bagizweho ingaruka zirimo guhagarika amashuri, ihungabana ritandukanywa n'imiryango. Hanyuma raporo inavuga ko habayeho gusahura, aho amakamyo arenga 162 yavuye mu Rwanda ajya gutwara imitungo. Ivumburwa ry'imva rusange rero nk'uko byatangajwe na Human Rights Watch, leta ya Kongo nayo yasanze imva rusange nyinshi nyuma y'uko izo nyeshyamba zivuye muri Uvira n'inkengero zaho. Mayomoto ngo habonetse imva zigera kuri 3 zirimo imirambo 115. Ahitwa Kilomoni ngo habonetse indi irimo imirambo 31. Ngo hari n'izindi zabonetse Ikala ndetse na Rutembo. Aha minisitiri rero yesheje ko ngabo bose bakoze ayo mahano ngo batazabura kubihanirwa. Inyeshyamba za M23 zafashe umujyi wa Uvira tariki 10 Ukuboza, murabyibuka, nyuma y'imirwano ikomeye n'ingabo za leta Kongo n'imitwe yitwaje intwaro bafatanya n'abacancuro n'abarundi. Birumvikana ku 17 Mutarama nibwo M23 yavuye muri uyu mujyi, ivuga ko ari icyemezo cyo gushyigikira ibiganiro by'amahoro bya Doha hariya bigamije gushakira amahoro uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo ni bitangazwa ku mujyi wa Uvira. Turasesengura mu bice bindi bitandukanye bya Kivu y'amajyepfo. Ahandi havugwa noneho amahano akomeye cyane ni mu bice bitandukanye bya Kivu y'amajyaruguru. Reka twibande cyane kuri bibiri kuvugwa cyane muri territoire ya Masisi mu gace ka Nyabyondo k'ingenzi cyane muri Kivu y'amajyaruguru. Kuri wa gatatu tariki 8 Mata saa 10 z'umugoroba, indege itagira abapilote y'ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yarashe mu gace gatuwe cyane ka Nyabyondo ni muri territoire ya Masisi. Iki gitero cyagabwe mu gihe habura iminsi mike ngo hafungurwe icyiciro gishya cy'ibiganiro by'amahoro hagati ya guverinoma ya Kinshasa n'ihuriro AFC M23 ibyidoha, ariko bizabera i Geneve mu Suisse. Tumaze iminsi bigarukaho, ndanamaze no kumenya yuko rwose ibiganiro bizaba tariki 13 Mata.
Itangazo ryashyizwe ahagaragara na AFC M23 rivuga ko iki gitero cyagabwe mu gice igenzura cyangije byinshi, gisenya amazu y'abasivile ngo kandi gishyira imiryango myinshi y'inzirakarengane mu kaga gakomeye. AFC M23 ivuga ko ikomeje kubarura mu by'ukuri kurenga kwihagarikwa ry'imirwano ryose rikorwa mu gihe yamagara ubutegetsi bwa Kinshasa, ivuga ko bwinangiye bukanga kurekura abayoboke bayo bafunzwe binyuranyije n'amategeko muri gereza zitandukanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aha ni muri teritwari ya Masisi, ni muri Kivu y'Amajyaruguru, ni muri Axe, mu gace ka Nyabyondo. Itangazo rya AFC M23 ryo kuri uyu wa gatatu tariki ryo kuwa kabiri tariki 7 ryasobanuraga uko umutekano uhagaze ndetse n'ibikorwa bya gisirikare byakomeje muri Burasirazuba bwa Kongo mu gihe ibiganiro bishya by'amahoro byitegurwa cyangwa se birimbanyije. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara rigasohorerwa Igoma n'ihuriro Alliance Fleuve Congo ryatangaje ko ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje inzira y'intambara bushinjwa kugaba ibitero ku baturage b'abasivile, ku birindiro bya AFC M23 ndetse no ku bikorwa remezo by'ubukungu n'imibereho myiza biri mu bice bigenzurwa n'uyu mutwe. Iri tangazo kandi rivuga ko ingabo za leta ya Kongo FARDC zifatanyije n'imitwe yitwaje intwaro irimo FDLR, Wazalendo, abacancuro ndetse n'ingabo z'u Burundi FDNB ngo zikomeje ibikorwa bya gisirikare byibasira abaturage birimo gukoresha ibisasu biremereye, kurasa mu buryo butarobanuye ndetse n'ikoreshwa rya drone z'intambara mu duce dutuwe cyane. AFC M23 igaragaza ko duce twinshi twibasiwe n'ibi bikorwa turimo Lumbishi, Katale, Tushunguti, Mikenge, Masisi, Kadasomwa, Shigisha, Ruyinzi, Mitimingi, Kundondo, Bijombo, Bijige ndetse na Rushimisha ndetse na Murambya, Kanogo, Biziba, Mugogo, Kwirango ndetse na Gaparaki. Reka ntusubiremo utu duce kugira ngo niba ufite y'umuntu umusengere cyane kuko ndabona ko ni twinshi. M23 yagaragaje ko duce twinshi twibasiwe turimo akakanya turimo ubwoba budasanzwe, ni uduce turimo Lumbishi, aha ni muri Karere, turimo Katare na Tushunguti yaje gufatwa, aha ngaho ngo biratekanye nta kabuza, Mikenge, Masisi, Kadasomwa, Shingisha, Ruyinzi, aha ngaha naho ngo byari bikomeye cyane, Mitimingi, Kundondo, Bijombo, Bijige, Rushimisha, Murambya, Kanogo, Biziba, Mugogo, Kwirango ndetse na Gaparaki. Nk'uko iri tangazo ryabishimangiye rero muri utwo duce hagaragara iyangirika rikomeye ry'ibikorwa remezo, iy'umurwa ry'abaturage ku gahato, iyicwa ry'abasivile mu buryo butandukanye, ibikorwa by'ubasira ndetse n'abakora ibikorwa by'ubutabazi. Ibi byose rero bikagaragaza ko umutekano ukomeje kuzamba nubwo hari ibiganiro byari byitezweho gutanga icyizere cy'amahoro. Ni AFC M23 ishinja Kinshasa kurenga ku masezerano y'agahenge. Kinshasa ikabitera twatse nayo ibabwira iti nyabuneka nimwe mu bikora. Aba rero bitana mwana uko bwije nuko bukeye. Ni mu gihe kandi reka nkomeze mbabwira ko aka kanya Repubulika Demokarasi ya Kongo murabizi ko yari yasinye amasezerano na M23 yo guhererekanya imfungwa. Icyo cyo tukibagirwa kubera ko Kinshasa nabo yahawe yanze kubakira, mu gihe M23 yo wavuga ko nta numwe yahawe ntiyaba ari kure y'ukuri. Guverinoma ya Kongo rero iravugaho gukomeza gushidikanya kwakira abasirikare babarirwa mu bigera kuri 5 ba FARDC bafatiwe ku rugamba n'umutwe wa M23 umaze ukwezi kurenga wemeye kurekura abantu. Hanyuma komite mpuzamahanga ya Croix Rouge yegereye kandi ivuga ko yaregerewe kandi ivuga ko yiteguye gushyigikira iki gikorwa. Ibyumweru bike bishize ariko biravugwa ko byari bikomeye mbere yuko byoroha mu minsi yashize ngo AFC M23 yakajije umurego ndetse ishinja Kinshasa kwanga kwakira abasirikare bayo bafatiwe ku rugamba yemeye kurekura. Ku ruhande rwa Kinshasa ngo gushidikanya kurakomeje. Bamwe mu bayobozi ba Kongo baratinya ko abasirikare ba FARDC bagenda ari abacengezi bakorera AFC M23. Aha ngaha nizo mpungenge baravuga ko rwose haba harorejwemo n'intasi zikorera M23. Ndetse umwe mu begereye Perezida Tshisekedi avugana na RFI avuga ko rwose yagiye kuravuga ko ati kuki bari guhatiriza, ese barabikorera neza cyangwa bafite umugambi uhishe. Uko M23 iri guhatiriza ngo itanga abo bantu,
ibyo ni neza cyangwa hari umugambi w'ishara batumwe kuneka. Abandi bayobozi bahisemo ngo kwigengesera bagaragaza ko abo ari imfungwa z'intambara kandi ko ngo iki kibazo kimaze amezi hafi 6 kiganirwaho, kugira ngo mubyumve neza aha ngaha. Umwe mu baminisitiri wabwiye RFI ibintu bikomeye cyane kuri iyi ngingo, avuga ko ari ngombwa ko ibintu byose bikorwa hakurikijwe inzira ziteganyijwe. Amakuru agera kuri iki gitangazamakuru mpuzamahanga kandi akavuga ko ikibazo cy'abasirikare kiri mu bigizwe cyangwa se ngo mu bizigwaho, ariko nta gahunda yo kubishyira mu bikorwa igaragara. Ari makuru ava mu badiplomate avuga ko nubwo impande zombi zumvikanye, imbogamizi z'amafaranga zishobora kudindiza igikorwa cyo guhererekanya imfungwa ku ruhande rwa leta. Iki kibazo rero ngo gishobora no gushakirwa igisubizo mu gihe kitarenze iminsi 10 mu nama iteganyijwe hagati ya leta ya Kinshasa na AFC M23 muri Katari. Hagati aho kandi abasirikare bakaba bakomeje kwitabwaho na AFC M23, benshi banze kwinjira muri uyu mutwe, none bakomeje kuwubera umutwaro ubitaho buri munsi kubyo bakeneye kandi ntacyo bawumariye na leta yabo yaranze kubakira. Mu kwezi gushize rero kwa gatatu ni mu kwezi kwa Werurwe, nibwo AFC M23 yatangaje ko yashyikirije komite mpuzamahanga ya Croix Rouge abarwanyi ba Wazalendo n'abasirikare ba Congo FARDC barenga 5,000 bagiye bafatirwa ku rugamba mu bihe bitandukanye. Ndagira babwira kaka kanya rero Kinshasa yanze guhita ibakira ivuga iti wasanga harimo intumwa zizo nkora zabo banzi zikaba zije mu byo kuri kuneka imigambi yacu muri rusange. Aka kanya inkuru yindi igezweho nuko Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo Felix Tshisekedi yaciye amarenga yo gukomeza kuyobora iki gihugu indi myaka myinshi, mu gihe abatavuga rumwe nawe bamusaba kutarenza mu mwaka wa 2028. Tshisekedi ayobora Congo kuva muri Mutarama 2019. Biteganyijwe ko rero manda ya kabiri izarangira muri 2028, ariko ishyaka UDPS abereye umuyobozi ryatangiye ubukangurambaga bwo kumusabira manda ya gatatu. Kugira ngo Tshisekedi arenze manda ebyiri bisaba kuvugurura cyangwa se guhindura itegeko nshinga. Ubwo rero abatavuga rumwe nawe barabyamaganye kenshi, bagaragaza ko mu myaka 2 iri imbere agomba kuba senateri nka Joseph Kabila wamubanjirije. Mu nama y'igihugu y'ibikorwa remezo n'imirimo rusange yabereye Kinshasa kuri 8 Mata, Perezida Tshisekedi yatangaje ko ateganyiriza Congo ibikorwa remezo bishobora cyangwa se ngo bidashobora kwangizwa n'ibiza, kandi ko banki y'isi yiteguye kubimufashamo. Tshisekedi avuga ko afite intego yo guhindura Congo igihugu giteye imbere kandi gishobora guhatana ku rwego rwa Afurika no mu nzego zitandukanye bitarenze umwaka wa 2034. Ibyumvikanisha ko icyo gihe azaba kiri ku butegetsi. Ati intego yanjye no gushyira Congo ku ruhembe mu mwaka wa 2034, ikaba igihugu kiri mu murongo mwiza giteye imbere kandi gishobora guhatana ku rwego rw'umugabane. Dufite gahunda yo kubyaza umwanya turimo ku isi inyungu ikomeye. Abo mu ishyaka UDPS barimo nk'umunyamabanga mukuru waryo Augustin Kabuya bagaragaza ko nta cyababuza rwose kuvugurura itegeko nshinga kuko ngo n'ababanjirije Tshisekedi barabikoze. Augustin Kabuya na bagenzi be basobanura ko Tshisekedi atagiye ku butegetsi kugira ngo arangize manda ebyiri, ahubwo ko yahawe ubutumwa agomba gusohoza ubwo gukemura ibibazo Congo ifite, bityo ko niburangira azava kuri uyu mwanya mu mahoro. Ibi rero bikagaragaza ko Tshisekedi tayari we yamaze gufata icyemezo nakuka cyo guhindura itegeko nshinga, akaba mu by'ukuri yayobora iki gihugu cya Congo mu yindi manda, ikabaho ari ya gatatu n'iya kane, akavaho ananiwe cyangwa se yumva arambiwe. Abenshi rero bati ese udashinga arabyina, uyu muntu afite ubushobozi bwo kuguma ku butegetsi? Nta baturage benshi bamwumva ngo bumve politike ye bamushyigikira bamujye inyuma, hakibazwa niba za umunyagitugu ngo ayobore abaturage batakimwishimiye. Hanyuma ni mu gihe kandi ubwo Tshisekedi akomeje mu by'ukuri gushyidika n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igihugu cye. Nawuze mbona Loni isohora icyo nakwita nka raporo
yemeza ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi bakomeje guhohoterwa muri iki gihugu. Ibiro bihuriweho ry'umuryango w'abibumbye rero byita ku burenganzira bwa muntu BCNUDH bivuga ko ikibazo cy'ihonyorwa ry'uburenganzira bwa muntu no kwibasira abatavuga rumwe n'ubutegetsi bikomeje gufata indi ntera muri iki gihugu. Muri raporo yabyo ya buri kwezi BCNUDH yabaruye nibura ihonyorwa 439 ry'uburenganzira bwa muntu muri Mutarama uyu mwaka. Hanyuma ishami ry'umuryango w'abibumbye rivuga ko imitwe yitwaje intwaro ahanina ariyo nyirabayazana w'ihonyorwa kandi uburasirazuba bw'igihugu ko ari bwo bwibasiwe cyane. Ibi biro kandi byabaruye ifungwa kandi byerekana ko mu mpera za Mutarama abayoboke b'imitwe ya politike barenze 40 bafunzwe n'inzego z'ubutasi, bafungiwe muri gereza ya gisirikare ya Ndolo cyangwa se muri gereza z'ibanga. Nk'uko ibiro by'umuryango w'abibumbye bishinzwe uburenganzira bwa muntu bitangaza, kugeza ku itariki ya 30 Mutarama abayoboke b'amashyaka 42 bari bafunzwe nyuma yo gutabwa muri yombi n'inzego z'ubutasi. Inama y'igihugu ishinzwe umutekano wo kuri internet ni CNC, ubutabera bwa gisirikare cyangwa se abantu batamenyekanye. Raporo ivuga ko mu by'ukuri benshi muri abo bantu ari abayoboke b'imitwe ya politike itavuga rumwe n'ubutegetsi. Bivugwa ko barimo abayoboke 20 b'ishyaka rya Moise Katumbi ari ryo Ensemble pour la République, hamwe n'abayoboke 4 b'ishyaka rya Joseph Kabila PPRD, barimo mabanga uhoraho Emmanuel Ramazani Shadari, Vice President Obin Minaku, bafunzwe kuva ku itariki 16 Ukuboza na 18 Mutarama. Muri raporo yabanjirije iyi muri Werurwe 2026 havuzwe ko imfungwa nibura 500 zagaragaye mu magereza y'ikigo cy'igihugu gishinzwe iperereza ANR cyangwa se Agence Nationale de Renseignement, ndetse no ku cyicaro gikuru cy'ubutasi cya gisirikare BCNUDH byari byasabye abayobozi kwimurira izo mfungwa zose mu nkiko zibifitiye ububasha. Aka kanya rero hatangiye gusohoka amaraporo agaragaza ko Tshisekedi akomeje kwivuna abatavuga rumwe nawe ariko kandi badashyigikiye ko ahindura itegeko nshinga. Hanyuma ariko nawe yamaze gushimangira ko agifite imyaka ndetse bigaragara ko yaba myinshi iruti yamaze ayobora, ngaracyafite imyaka myinshi yo kubaka Kongo akayigira igihugu kiri ku rwego rushimishije ku ruhando mpuzamahanga. Hanyuma icyerekezo gishya ku mutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari uburyo hari biri gutangazwa aka kanya nyuma y'uko umunyamerika witwa James Wani atangiye ku mugaragaro inshingano zo kuyobora ubutumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo MONUSCO, mu gihe iki gihugu gikomeje guhangana n'ibibazo by'umutekano muke by'umwihariko mu burasirazuba bwacyo. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatatu 2026 umunyamabanga mukuru wa Loni yamugize umuyobozi wa MONUSCO ndetse n'intumwa ye yihariye muri Kongo, asimbura Bintou Keita wari usoje manda ye tariki 30 Ugushyingo 2025. Ubwo rero impinduka zaje mu gihe Loni iri gushyira imbaraga mu kuvugurura imikorere ya MONUSCO hagamijwe kongera umusaruro mu guhosha amakimbirane amaze imyaka myinshi muri aka karere. Tariki 7 Mata James Wani yageze Kinshasa atangaza ko gukemura ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo bidashobora kugerwaho hifashishijwe imbaraga za gisirikare zonyine, ahubwo ashimangira ko ibiganiro by'amahoro ari byo nkingi ya mwamba mu gushaka igisubizo kirambye. Ati rwose amahoro arambye azagerwaho binyuze mu biganiro, uruhare rw'ibihugu byo mu karere no gushyira mu bikorwa amasezerano yasinywe, kurinda abasivile bizakomeza kuba inshingano y'ibanze ya MONUSCO. Yakomeje agaragaza ko MONUSCO izakomeza kugira uruhare rukomeye mu kurinda abasivile, gufasha mu guhosha imirwano no gushyigikira gahunda ziganisha ku kugarura ituze rirambye, harimo no gusubiza mu buzima busanzwe abahoze mu mitwe yitwaje intwaro. Uyu James Wani rero yatangiye izi inshingano mu gihe MONUSCO yongereye inshingano zidasanzwe zirimo cyangwa se yongerewe inshingano zidasanzwe zirimo kugenzura iyubahirizwa ry'agahenge mu bice bya Uvira muri Kivu y'Amajyepfo,
ibi rero bijyanye n'ibiganiro byabereye i Doha muri Qatar byahuje leta ya Kinshasa n'ihuriro M23 bikaba byari bigamije gushaka inzira yo guhagarika imirwano. Akanama ka Loni gashinzwe umutekano UN Security Council kasobanuye ko inshingano z'ingenzi za MONUSCO zirimo kurinda abasivile n'ibikorwa remezo byabo, gukumira no gusubiza inyuma ibitero, kurinda inkambi z'impunzi n'abimiwe, gushyigikira gahunda yo gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abarwanyi kizwi nka DDR, gukurikirana iyubahirizwa ry'ibihano ku bucuruzi bw'intwaro, ivugururwa rya FIB n'uruhare rwayo mu mutekano. Mu rwego rwo kongera imbaraga mu bikorwa by'umutekano, umutwe w'ingabo zidasanzwe za MONUSCO uzwi nka Force Intervention Brigade FIB nawo waravuguruwe. Uyu mutwe ukaba ufite inshingano zo kugaba ibitero ku mitwe yitwaje intwaro, haba wigenga cyangwa ufatanyije n'ingabo za leta Congo FARDC. Iri vugururwa rigamije kandi gutuma Force Intervention Brigade irushaho gukora kinyamwuga, yihutisha ibikorwa byo kurwanya imitwe yitwaje intwaro ikomeje guteza umutekano muke mu burasirazuba bwa Congo. Ibiganiro bya Dipolomasi byagiye bikorwa ku rwego rw'akarere n'amahanga, birimo byabereye i Doha ndetse n'ibindi byagiye biba mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba no mu muryango wa Afurika yunze ubumwe, bigamije gushaka igisubizo cya politike kirambye. Icyakora rwose mbabwije ukuri, impinduka zigaragaza ko nubwo ibiganiro ari ingenzi, bisaba gushyigikirwa n'ingamba zifatika zo ku rwego rw'umutekano, ubufatanye bw'ibihugu byo mu karere no gukemura imizi y'amakimbirane arimo ibibazo by'ubutaka, umutungo kamere ndetse n'imiyoborere. Ikirego rya James Wan rero rihabwa agaciro k'intambwe cyangwa se nk'intambwe nshya ishobora gutuma MONUSCO irushaho gukora neza by'umwihariko mu guhuza ibikorwa bya gisirikare ndetse n'ibya diplomasi. Uburambe bwe mu bijyanye na diplomasi n'ubuhuza ngo bushobora gutanga icyizere cy'uko hazashyirwa imbaraga mu biganiro by'amahoro hagamijwe kugera ku ituze rirambye mu burasirazuba bwa Congo, akarere kamaze igihe kinini kibasiwe n'intambara n'ihungabana ry'umutekano mu buryo budasanzwe. Mu gihe u Rwanda rwibuka jenoside yakorewe abatutsi, Congo yongeye kurutoneka. Congo yongeye gutoneka u Rwanda. Muri ubu buryo ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo cyangwa se abayobozi bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo kuri iyi nshuro bemeye igihango ngo bagiranye n'ibisigisigi by'ubutegetsi bwasize bushyize mu bikorwa jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994, busabira ubutabera umuryango wa Habyarimana ndetse na Ntaryamira mu gihe isi yose n'u Rwanda by'umwihariko byibuka ku nshuro ya 32 jenoside yakorewe abatutsi. Ibi rero biragaragarira mu butumwa bw'amashusho bwuzuye gupfobya no guhakana jenoside yakorewe abatutsi bwashyizwe kuri X n'umuvugizi wa guverinoma ya Congo P.Muyaya akaba na Minisitiri w'itangazamakuru n'itumanaho. Umuvugizi wa Congo rero avuga ko ngo ubugizi bwa nabi bwatangiriye mu Rwanda ngo bwoherejwe mu gihugu cye mu bihe byinshi bitandukanye kuva muri 1996, akarenzaho amagambo ateye isoni yo gushinyagura ati: abiyerekana nk'abahohotewe muri iki gihe birababaje kuba barabaye abagizi ba nabi mu gukomeza uwo muco w'ubugizi bwa nabi. Jenoside y'ejo yahindutse uyu munsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu buryo bwinshi: ubwicanyi, ibyaha by'intambara, ibyaha byibasiye inyokomuntu n'ibindi byabereye ahantu henshi bitwaje ibinyoma byo kurwanya FDLR cyangwa ingengabitekerezo ya jenoside. P.Muyaya yakomeje ashimangira umubano udasanzwe abayobozi ba Repubulika ya Demokarasi ya Congo bafitanye n'umuryango w'uwahoze ari perezida Juvenal Habyarimana ndetse n'indi mitwe igamije gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda, asabira ubutabera imiryango ya Habyarimana na Ntaryamira. Ati kandi ingengabitekerezo ntishobora kurwanishwa intwaro. Imiryango ya Perezida Juvenal Habyarimana na Perezida wa Burundi Ntaryamira bapfiriye mu gitero cy'indege yabo, nabo bahitanywe n'igikorwa cyabanjirije jenoside, nabo bagomba guhabwa ubutabera. Umuhungu we Jean-Luc Habyarimana ntabwo ari umuyobozi w'intambara, bitandukanye n'abanyekongo. Kigali ishyigikira byimazeyo kandi nta soni mu guhungabanya igihugu cyacu. Ubwiyunge ni bushobora kugerwaho uhisemo gushyiraho ubutegetsi bw'iterabwoba, gukandamiza ndetse no gukandamiza amajwi yose atavuga rumwe n'ubutegetsi. Murumva ibigambo P.Muyaya yatangaje ahangaha. Uyu muvugizi wa Congo akomeza asobanura yibasira umukuru w'igihugu cy'u Rwanda agira ati: perezida w'u Rwanda akwiye guhindura logiciel.
ye kuki ahangayikishijwe cyane no kuba inshuti z'abanyarwanda zivuga amahoro kandi zifuza umubano mwiza hagati y'ibihugu byacu byombi zisuye Kinshasa. Wumvise amagambo y'umuvugizi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uhita wumva ko impungenge z'u Rwanda ku mutekano warwo kuva kera zifite ishingiro, kandi ubutasi bwarwo bufite amakuru ahagije atuma ruhora rwiteguye kurwanya ikintu cyose cyagerageza guhungabanya umutekano warwo, byaba ngombwa icyo kintu kigakumirwa kure kitaragera ku butaka bwarwo. Rero nta gushidikanya ko ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwahisemo kwifatanya n'abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda bari imitwe itandukanye ifite icyicaro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irangajwe imbere na FDL n'abari hanze barimo umuhungu wa Habyarimana urota kugaruka gukomeza gutera agakomeza ngo ubutegetsi bw'akazu. Iki rero nicyo twavuga. Hanyuma ubwo tukivuga ku bijyanye no muri ibi bihe u Rwanda rurimo byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994, reka mbabwire ko abashinzwe umutekano bo muri Mozambique bifatanyije n'abo mu Rwanda kwibuka ku nshuro ya 32 n'inzego z'umutekano z'u Rwanda ni RSF-5 ku ya 7 Mata zifatanyije n'inzego zishinzwe umutekano muri Mozambique, abayobozi muri guverinoma ndetse n'abahagarariye sosiyete ya Total Energy mu rwego rwo kwifatanya kwibuka ku nshuro ya 32 ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri Mata 1994. Ubwo rero abayobozi b'intumwa bitabiriye barimo umuyobozi wungirije w'ingabo za FADEM yitwa Brigadier General Thomas Mponya, harimo Savio wa Total Energy n'abayobozi bo mu madini atandukanye akorera mu karere ka Mochimboya da Prayer. Umuyobozi w'abashinzwe umutekano w'u Rwanda Brigadier General CM Mujuni wagejeje ijambo ku bari bateraniye aho yongeye gushimangira akamaro ko kwibuka nk'urwibutso rwo gukumira ibikorwa byose bya jenoside ngo bitazongera ukundi. General Mujuni avuga ko jenoside ituruka ku bitekerezo by'amacakubiri ifite imizi mu bukoroni ndetse n'ubuyobozi bubi bwari bwagiyeho mu Rwanda nyuma y'ubukoroni. Ubwo rero reka tukomeze twibuke twiyubaka. Hanyuma ku kijyanye twavuze ku kijyanye no gukora ingamba z'ubwirinzi nyaboneka, ariko reka mubwire ko bitoroshye. Hari n'abandi banyamahanga babona ko rwose bidakwiye ko u Rwanda rukuraho izi ngamba nubwo rwabyemeye mu masezerano ya Washington ko ruzakora izi ngamba, ariko nyuma y'uko FDL isenywa. Hari umunyamategeko muri Uganda wabaye umudepite mu nteko ishinga amategeko wa Afrika y'Uburasirazuba EALA Dr. Fred Mukasa Mbide yatangaje ko rwose adashyigikiye na gato ko u Rwanda rukuraho ingamba z'ubwirinzi mu gihe umutwe w'iterabwoba FDL utarasenywa. Muri Kamena umwaka ushize u Rwanda na Kongo nibwo byagize amasezerano bisinyana y'amahoro bifashijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rero biyashimangira mu Kuboza ubwo byongeragamo ingingo y'ubufatanye bw'akarere mu iterambere ry'ubukungu. Hanyuma hashingiwe kuri ayo masezerano rero Leta ya Kinshasa yemeye gusenya umutwe wa FDL mu gihe kitarenze iminsi 90, ariko kugeza ubu ntirabyubahiriza ko byatumye u Rwanda rugumishaho ingamba z'ubwirinzi kuko rufite impungenge ku mutekano warwo wahungabana. Mu kiganiro na Radio for Uganda, Dr. Mbide yatangaje ko adashyigikiye cyangwa se ashidikanya ku bushake n'ubushobozi bwa Leta Kinshasa bwo gusenya FDL kubera ko uyu mutwe w'iterabwoba winjijwe mu gisirikare cya Kongo kandi ukaba ufitanye umubano ukomeye nabo muri leta. Mbide ati nshidikanya ku bushobozi bwa Kongo bwo gusenya FDL, icyambere kubera ko FDL yacengeye mbere muri leta no mu gisirikare, icya kabiri kubera ko bigaragara ko hari umubano ukomeye uri hagati yabo muri leta ya Kongo ndetse na FDL. Uyu munyamategeko yatangaje ko abaye ari u Rwanda adashobora kwizera leta ya Kongo gusa kubera ko yarusezeranyije gusenya uyu mutwe ufite umugambi w'igihe kirekire wo kuruhungabanyiriza umutekano, ahubwo mu by'ukuri yategereza ukabanza gusenywa. Izi rero ni impungenge agaragaza kuko Ambadi ati ndu Rwanda rwose sinakwihutira gukuraho ingamba z'ubwirinzi, nibyo yatangaje. Hanyuma mu yandi makuru tunyarukiye mu gihugu cya Chad.
reka tunyarukire muri Chad. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Minisitiri Olivier Nduhungirehe ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane yashyikirije Perezida wa Chad Mahamad Idriss Deby Itno ubutumwa bwa Perezida Paul Kagame. Minisitiri Nduhungirehe yagiriye uruzinduko muri Chad ku ya 8 Mata 2026 bikubiye rero mu butumwa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda yashyize ku mbuga nkoranyambaga. No ubutumwa rero bugira buti yamushyikirije ibaruwa yaturutse kuri umugenzi we isaba Chad gushyigikira kandidatire y'umunyamabanga mukuru w'umuryango uhuza ibihugu bikoresha igifaransa OIF Louise Mushikiwabo kuri manda nshya. Umubano w'u Rwanda na Chad umaze igihe kirekire uhagaze neza ubwo Perezida Mahamat yajyaga ku butegetsi asimbuye se Marshal Idriss Deby Itno wishwe muri 2021 yagaragaje ubushake bwo gukomeza kuwongerera imbaraga. Ibyo byashimangiwe rero no kohereza mu Rwanda intumwa yihariye ikaba n'umuyobozi w'ibiro by'umukuru w'igihugu ari we Abdelkarim Deby Itno wazaniye Perezida Paul Kagame ubutumwa. Muri Werurwe 2022 Perezida Mahamat nawe yaje i Kigali ashimira Perezida Kagame kuba u Rwanda rwarakomeje kuba hafi Chad mu bihe bikomeye yanyuzemo ubwo yagabwagaho ibitero n'umutwe w'iterabwoba wa Boko Haram na nyuma y'urupfu rwa Idriss Deby. Hanyuma muri Sudani y'Epfo ikiri kuvugwayo aka kanya nuko rwose nk'ubwo Perezida Salva Kiir Mayardit unayobora ishyaka riri ku butegetsi rya PSLM yirukanye Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko y'inzibacyuho TNLR yitwa Jema Nunukumba maze ashyiraho Joseph Ngere Pasiko ngo amusimbure. Izi ni impinduka zivuzwe hariya mu gihugu cya Sudani. Hanyuma muri Sudani y'Amajyepfo birumvikana hakurya y'inyanja ngari. Reka nsoreze kuri iyi nkuru ivuga ko Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika avuga ko nta gushidikanya guhari ko Amerika yageze ku ntsinzi yuzuye nyuma yo kwemeranya na Iran agahenge k'ibyumweru 2, ariko ntibyabujije ibitero ko bikomeza hirya no hino mu burasirazuba bwo hagati. Mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru n'ibiro ntaramakuru AFP nyuma yo gutangaza ako gahenge kuri wa kabiri ushize, yavuze ko muri ayo masezerano gahunda ya Iran yo gutunganya icyitwa uranium ngo izitabwaho neza cyane. Ati iyo bitaba ibyo sinari kuba nemeye. Nta makuru arambuye yatanze ku kuntu bizagendekera iyo uranium. Hanyuma rero abashijwe niba azongera gukangisha gusenya ingomero z'amashanyarazi za gisivile za Iran hamwe n'ibiraro bya gisivile, ayo masezerano naramuka tubahirijwe, avuga gusa ati ibyo uzabyibonera. Trump biteganyijwe ko azagira uruzinduko mu Bushinwa mu kwezi gutaha, aho azahura na Perezida Xi Jinping, aho agira ati rwose numva ko ari yego, ubwo yarabashijwe niba Ubushinwa bwaragize uruhare mu gutuma inshuti yabwo Iran yemera ako gahenge. Nubwo avuga ko bemeranyije agahenge, Iran yakomeje kugaba ibitero hirya no hino ku bipimo biri mu bihugu by'inshuti za Amerika birimo Israel, Bahrain, Qatar, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ndetse n'ahandi byikanzwe. Reka mbashimire cyane.